Pokazat ću ti moj brzinski recept za teleću čorbu, a ako te zanima opširniji video imaš na mom YouTube kanalu. Pre svega prvo stavi u posebnu šerpu jednu šuplju kost, lovorov list, biberu zrnu i malo posoli. Kasnije ću sa ovom vodom naliti čorbu. U drugu šerpu stavi kašiku masti i proprži 2 glavice crnog luka. Dodaj i ovdje malo bibera u zrnu i lovorovog lista. Nakon toga dodaj 500 g teletine i sačekaj da se uhvati korica, a onda stavi jednu kafenu kašičicu senfa. Kada voda skroz ispari, dodati istu i dodati celer i paškanat da se dinsta. Nakon toga nalivati povremeno vodu od šuplje kosti i dodati šargarepu, a kada meso bude gotovo skroz, naliti i preostalu vodu. Začini po ukusu i napravi klasičnu zapršku od masti i brašna. Ja dodam malo i belog luka u prahu za potpuni ukus. Na kraju dodaj svež peršun i degustacija može da počne. Tebi ako se svideo ovaj recept, lajkuj video i podeli sa prijateljima.